Ayi nangivele mina guys ngiyavuka 6 lapha yesesukudina kwephela veke kungenzani yesesenhle ngikula nokugula idini lami lingangabele ngophela ikinto engakayenzi ngeGood Friday madoda umpoho nesikhalanga besibuzwa la kimi mara lucky enough lana layini lami ngine-chemist nyane encane aka indumba ngathi yazi nathi ngizilaphe fast lapha mhlawumbe umuntu uzazizwa ngconywana hey mara madoda ayikho into enzima njengogunya amapilisi ijeke lonke lize liphele lokwangakahambanga jikajika khona lana emlomeni imingiwani onale nkinga leyo risbaningi enhle kuyazini amapilisi mangiceda wathenga kumele ngawacrush yanko ukuthi avela ehle fast and simple fast angazi waye lapha ekhemisi bangaveli vele basithengisela amaphilisi ewacrush ukuthi thina siwafake emanzini njenge-ino siphuze same time and futhi lapha yoshesha silapha ngisho already kuyobalula ukuthi adissolve makafike esiswini bebe basabi ukuthi izogcine sesiwaphuza ngempumula ngisho niyabazi ukuthi abantu banjani yonke into abayibona ngathi ine-plug bafuna ukuyifaka empumulweni ngikhumbula lokhu asisafunda isikolo sicrush i-chalk siyibhema enhle mina ngingase ngayicrusha ngayibhema nethi bengifunda nabantu abathanda ukwenza izinto ezisnacks angazi ukuthi ngasinda kanjani or ilokuthi bengibukela ichisa kakhulu hayi phela impilo kaBaxtina noBobo beyithusa kakhulu ayi nangumshana sekayangivusa lapha athi mayume vuka abantu babadlula lana bayabuza ukuthi apha ama-vlog woza ngaphandle sobayenzela ngidawume kancane wena mshana sibashaye ngezep qala hayi no bengithi angikwazi ukujiva mara umshana ngathi wesikakhulu right kuthe ugida umbhacanga ayikho le ndaba yakhe hey phela nali ivrande engiliyenzele ngisithole niyalibona ukuthi lihle njani madoda abafuna ukuyenza amavrandi kumele ngitshele usithole ezazobayenzela hey bangenzela i-surprise birthday akazange ngisanicocela nokunicocela bafethi bekumnandi idishelana ngaphasi kwevrandi angenzanga namaviro hey bangisize ntonye ngadakwa ngalala muru zazama ukuthi lapha ekugcineni kwale vlog ngini-edela ama-clips wabantu bebakhona mhlawumbe abanye bangadobhadobha ama-soulmate khona lapha hey phela nami guys bengingazi bengizonimema ngitshela ukuthi hey bathi bangenzela i-surprise party izani lasho lafika kanjalo kwigate lami lakanokusho nisakhumbula mosnodi la sike ngashaya around lapha e-Witbank ngase-Fosman eduze kwe-N11 ngithe ngobhekabheka ama-gate since nina natshontsha lami le-30,000 ngathi nangisaqalaqala lapha e-Modern Gate ngabona enye i-design engichaza ngathi madoda ngifuna le design bathi uyifuna nini ngathi as soon as possible madoda nginayeke lapha umtshana ne-Pitbull babhizi badlala estradeni bangaze bangibangela umraro bathi say no more malume kamtshana wena faka imali uzobona lucky enough amashumbe wakhona ngisho nisakhumbula ngisaceda ukuthengisa i-van yakamdala ngade ayazini kwenye imali lapha athi ngithathe ngifake iyege msinyazana hayi basho sebacalile lapha babhica idaka for ukuyakha ispori ngakhumbula ukuthi konje mani ke ngatshale avocado ke ngiyihlola ukuthi izikhiphana mangifika ngithi xa ngithola nale tayere bengivale ngalo le avocado ukuthi inkukhu zingalikuphi alisekho and suspect liyi-1 bafethu niyazi ngubani okhiphe la ngubani oyikhiphileko ikhiphe ngubani ngikhuluma nawe ikhiphe ngubani sikhanyiso igamule ngubani ngubani oyigamulile lapho igamule ngubani suka ngibona igamule ngubani uyabo ukuthi uyigamuleleni sikhanyiso hayi nongivelelwe manje umshana sekastodi nokhona kumele esikolweni enhle kubantu basemganduzweni kunini ngidozana izothatha umshana lokani bengithi ngizozibambela yena nge-homeschooling mara ngiyabona ukuthi mina naye siyahlulana ngebreak uyahamba ugamula izitshalo zami enhle kuyazini kuba umuntu bekasesenemoto ngabe ngithela ipetrol ngimphekelela somar no le game la manzi engiwathela lana ngabe ngithelelene ngiyamgezisa ngiyamfokofisa enhle kuthina sakhula basiphathise eteksini waye abantwana bamaye sabaphathisa phela thina ngaleza nkade batshela utaxi driver abateksi driver sicela usihambele nalo mntwana mawufika endaweni esona somhlisi uzothola omunye ugoga amlindile khona hayi manje ngoba umhlaba sowonakela abantu sebakhohlokele khula sisakhona nokuphathisa abantwana umuntu angamcunda nokumcunda umntwana loyo aramenze ezinye izintonyana ezi-snacks khona la endleleni ayi lana vele bese sengicalile uklina lapha ngilalela ipiano lakudala labo something so nisalikhumbula mara le piano leli yabona kuba kusile piano labo something so ayidawuti ukuthi ipiano ngabe lana likhona nopapa phori naye deep down yalazi iqinise enhle kupapa phori no-something so kumele abalungise izinkinga zabo babuye bashaye ngenamba classic piano ingoma ozothi khona ukuyilalela nanoma usendlini uklina hayi nomachana ngiyavuma nguye webigate lami le-30,000 nangifuna namhlanje uyavela uzozicheckisa ukuthi izikhiphana remote. Yeah. Okay, kichimba ke remote. Okay. Okay, ipagi. Ipagi remote. Ah, tuwadi ivula. Na ivula kenzani? Remote, presi remote ivula yele. Oh. Yeah. Chuta na bebe. Ngithize ngawo. Yeah. Okay.
ngimzwila ngitsho umachiyana uthi mangifaka igate mayimele ngifake igate le remote kusho khona ukuthi le gate lami le 30,000 alitshontshiwe kufunwa manje naye ukulifakela i-remote ngiyothi mangiceda ukufaka le moto remote abuya iqubule lapha ama ngithi ngifika lapha kake ngibona igate le 30,000 selipendiwe lapha mhlambe sele orange livula ngeremote machiyana ngiqalile yonke fast i-modern gate construction bese seyicedile ngesporo lapha ayino ngiyabona ukuthi sekuyela ngakhona sekuyabonakala ukuthi kungasikudala igate masilivula sizabe singasalidosi sizabe siphusha mangithi hlana nginomshana ulele lapha ayishama umshana kusho wona ukuthi ukhatheleke namuhla enhleka akukhathalanga ulaliswe ukuthi ukwatile ngisho ngimthethisile ukuthi ugamula avocado ngazizwa ngifila guilty lapha shem ngathi yazini athi ngimfaka istock sweet lapha esandleni at least makavuka munye angisho ngicela ukuntshela maye ukuthi manje masivula igate asisadosi siyaphusha ayivele lapha bese sebabhizi bafaka amatayera wakhona hayi mana kusematayera amavile likhona igama lakhona ngazi ukuthi lana mara ngifanelana lawa wetrol yase Shoprite nyawabona mara lawa hamba smooth ukudlula yona nani niyazibonela mos basalivula ukuthi lihamba smooth mangabe uyayazi itrol yasekulwethu wazilonayo ukuthi lihamba kanjani ke le gate leli. This gate is proudly designed and manufactured by Modern Gate. They are located in Witbank eMalahleni mara bayafika South Africa yonke jikelele nanoma ngabe usedondoni Emelo Standerton Secunda Bloemfontein bayeza bazokufakela igate lakho la kanokusho olufunayo maybe na outside South Africa bayafika kumele ngibabuza ukuthi banawo ama-passport na phela bomakhelwane bethu lapha eLesotho naseSwaziland nayo bayadinga ama-gate amanje. They deliver all sorts of welding and technical services to suit all your needs. Mangithi all sorts of ngisho wena kwa motor gate installation, motor gate services, gates, laser cut gate nama-security bucklers angisho niyazi ukuthi ama-hustling boyfriend wena wadlala ebusuku nama-jojo steel stand plus lawo niwadinga kakhulu-ke ngiyazi masisezindabeni zokubhadala bayenza ubululo obukhulu kakhulu uyakhona ukubhadala i-50% upfront bese leni uyibhadale kancane for the next 3 months laze laba lihle igate lakamthweni manje ngiyothengisa izinkukhu eziyi-2-3 nyana ngizokhona uvala lezi space ezivulekile nge-steel fencing.